Motorista balung lamenta ho regra Direção Nacional ba Transporte Terrestre nebe fosai bandu motorista transporte público tula passageiro liu capacidade careta. Motorista bis direção dili bocau Cândido Ornai hatu lamentação ne tamba DNTT hasai regra ne ia lorong bot fina duniang nebe besi kona no se ia passageiro barak mak se halo viagem ba ida-idak nya município. Nudar motorista, nya pronto cumpre regra nebe iha, mas besira considera DNTT dukur, tambah hasai regra iha tempo lorong bot det. Sila nomor deh. Lepas tu lorong bot mau sila korak dia. Tula hari bakar itu nih. Ini mamin lalu setelah itu. Saya beli kali kami coba dia gitu. Lorong mai per hari. Ada lorong bot mau punya korak dia. Hari kerja kapasitas. Kata kamu dia kapasitas dia kan orang hal ini. Tapi dia ambil lorong bot mau mai dalai dia be. Korak ini mah ini berkuasa mai. Significa aja, sila so kontrol sama lorong bot nih. Sila mai finado, answer Natal tahun baru sila bila mai. Terus lorong bye-bye ini sila lama ida. Kalau sila dukur toh bakar. Anda perlu sama aja. Saya ami usu, an konduktor sila usu. Anda perlu sama. Pinsir lorong sila mai. Saya mana ida mai dari luar, saya dari kuliah. Ada lorong bot masih kami balai. Yang lalu sih. Jadi tina kotor kami sendiri. Kamu ambil cinta, alih mana? Ini lorong kan sama benda itu. Ambil hitam, saat lebih ampasan itu, kalau mau ambil cinta, hitam 50, 60, ambil coba ini. Kalau kalang ruang, kalang tolu, sampai 50. Enquanto passageiro Juvito Soares de Arauzo dehang, tinang na esse ia passageiro barakleu, halo viagem ba ida-idak nek nua, hodi celebra lorong santo no santa, no finado ho família, compara ho tinang kotuk, tambah estudante barak halo estudo iha capital. Awing mainnya dari dokumen awing mainnya labis kalau bisa raska bis pun pokoknya bisa raska tuh bisa dipakai tapi untuk yang barak sebenarnya barak ini asal malah barak itu sakurnya emang barak kan tintinnya emang mai saya sekolahnya mai tintinnya barak ini benar yang setingginya emang minta yang saya masa seru tuh barak saya barak itu biasa tinggi main gitu tanya ini barak bahan apa kalau dorong tol ke hati sila pindah dulu tuh ambil bis bis sama apa udah ambil kita ambil selu $5 kalau kasa tur kadera karena ini dia dulu kita kalau masih minat saya boleh saya ambil kadera boleh saya ambil Juvito considera sentido baloron finado nebe se mono iha loron ruan fulang novembro, cada tinang nebe sarani katolika sira iha mundo celebra, hodi reza ba sira nebe mate ona, atu sira ne clamar hetang Morris rohan laik. Portanto, significado husi finado katak, sarani katolika sira halau peregrinação ka visita, barate membro família sira, nebe mate ona, no idane sai ona cultura no tradição Timor-Leste niang. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atua tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.